Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya tukina COVID-19 din hunsia thar berami somruk palin rian kai ti mu chu ani Chief Minister Puzoram Thangan kumsang ni som pakwa Minister Tepman Turir the wain cheng ne zathum som paruk singthum sangruk zanga somthum pakoman anleiti house shil ramchunga sem COVID-19 vaccine in chiungai lova nara thorchi Bharat Biotech siam chu tulbik thilapman turin DCGI chuan apom sak Bangalore Julian chu kumsam ko chunga khorel chenalian berani thu Chief Minister Basavaras Bamai chuan asoi tukina COVID-19 din hunsia tharbera mi somruk palin rian kai ti mu chuani red test atanga mu chu ani sample test zongzong zat zali somruk pani zinga za som pathum point paret pangan positive mishing sang khajela positive mu chu to zati zanhi som parukani mi noi khajela COVID-19 na wanga nuna chan to zathi somruk panga anga chut ani Chief Minister Puzoram Thanga chuan kumsang ni som pakua Minister Tepman Turir the wain cheng noi zathum som paruk singthum sangruk zanga somthum pakua man anleiti soin Hyundai Verna car som pakhale Scorpio som pakhale ni ati Chief Minister support car tur jeep compass cheng noi somni panga singa sangruk man le ani thu soibok nimina assembly thut khoma Chief Minister Puzoram Thanga chuan sersi bill to MLA plal do mazona changin tun hmai CM support car atana jeep compass pakhat label le ani ati label na man chu advance spec ani ti soin GAD SAW budget head atanga leitura malak me kani ati Department Vehicle Purchase Board remti na mu ma mamona wanga leilo kani thu soin Department Vehicle Purchase Board point apom pui to ati Jeep Compass to Chief Minister support karatan detail ani ti soibok Chief Minister chuan lunglei not BL atanga khopani Chief Phirle bol pui vi na thial district a rin nu chu BL mi puite du dan le arem chan dan anga herremani don ti lungai district lama arem zo ani chuan son harsat lo thu soibok Mizo Village Council Local Council seat ruak no kha nana nimina by election nei result chu pe felani to State Election Commission in Tarlan danin Aizawl Local Council a chon le tanram thara chu to omlovin MNF in seat nga anla ram tharno ta ZPM Electric Venga Congress Zema box out MNF in seat nga chu to omlovin an la bokani Aizawl District Village Council Pathum Tungvel Falcon invite in te MNF in la veka lunglei ti peragata Congress in seat an la serchi bak tonga ZPM in la in champhai din thara ZPM in la boka Mamit District Phulpui West VC to MNF in la Rajiv Nagar 1 Congress in la thunga Kolosip District Barbi Nota Independent Kolosip Vengla ya Congress zanona MNF Saito District a chi apui le Keifang Venghun baka tuelbung MNF in la khanpuya ZPM in la in Keifang Vengla in thantur ero thulri ani Kozol District Aizawl VC MNF atlinga CL Hoka ZPM Siha New Colony 4 BJP Lobo 1 MNF Clois Venga INC Liana Trua BJP Panhile MNF New Colony 5 MNF New Siha West INC le MNF pakhateni Siha YP Bazara chu tomlovin independent linga supha MNF in seat thumanla ani Longka District angeng puika MNF in la dumzaw tlang MNF Light lang VC to Congress in seat li and laveka vatruam pui MNF antling bok ani Power and Electricity Department Minister Pulal Ziri na chuan Mizoram District Capital zinga Solar Town Solar City upon fel to chu pakhata omti so inside district Aizawl chu chunani ati Nimin Assembly thut khoma Power Ziri na chuan Ministry of New and Renewable Energy kaltlangin district na khopa khatal Solar City puang turin anti ati Sumle paya shan pain antong lo ti soin sarkar lai puya en kol zuina tur an deal mek hu soin tundin huna district na emo MLA bieltina Solar City din tura malak chu har sadri thu soi Minister John Vaireng te tanga Aizawl power line chu siam that apoimo ti soin phailama tanga power anlak na kong ani awangin athado chuan power chok lu aboi pha thina ti athak thine turin malak ani don ani ati Longkai District Retailer Association chuan bu fai sem chuana harsan an to chungchang a thu semin harsan an to sutken ani ma chuan bu fai khul le sem chori lo antum ti an soi Longkai District Retailer Association thu chu talan danin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department in online mangchaw bu fai pe chuak tura ati line Longkai District internet signal mu malo na hmun ani awang le fingerprint mu thailo le engemaw harsan awanga ko zungpui nem thailo te awangin online mangin semvek theini lova khosak harsa tak te chan ai bu fai pek chwalo harsa anti thu sen hetiang ni lai sarkarin online a pek chho atang chawa
te fung leka bu fai sembang ne anga ngaya thatharatan rin tira tum thu soin bu fai sembang ne anga ngai zinga po sarkar chon du sakzong ane emoti turin online mang bu fai sem chuak chetak te po sembang klem te ne anom thei chu sarkarin akhai ro lova an hriat thuan soya an thu chua chuan an har san te chu sarkarin chinfel sak thoi sen du ti soin chinfel ni ma chon retailer ten bu fai khul le sem an tumri ro ti an tarang ani District Disaster Management Authority DDMA champhai le Directorate of Geology and Mining tangkop malak na in tun hnaya champhai kanan veng le veng sang rina Aizawl ru champhai road kam ni kang tui khurbul Indian Oil Corporation filling station siamna bula le min le leitla niam chu Directorate of Geology and Mining noi leilung Chanchinthar geologist and nimin khan an NFA rote tlak tam chon le min hin niam thazel le min belzel thenia wangin atulang te boipuya malak ani a tundin huna lemin en hong chin zaw zong hi adung metar som ko poruk le awang metar som nga panga zaw nia chin chi ani a zirchena tanga rotna siam zinga lemin na chaka tuilon kormu mal tak siam le lemin na huna zet shape in rotmun som ko poruka kil ni se ti te atela leilung om dan thia chen zok na na battery and diktorin le sample mun ko mi la kani a result kim changchu DDMA champhai a hria tirani ang champhai kanan veng le veng sang in rina le min chanchin zir cheng tur hian DDMA champhai chuan Directorate of Geology and Mining atulanga mala a geologist zir chen tir turin dilna thena DDMA dilngai poimin Geology and Mining Department noi geologist hen zir chen an nei ta ani le min le le tla hem chung chang zir chen le hmalang dan tur en fena hiam Directorate of Geology and Mining atangin leilung chanchin zirmi geologist pathum pumal somzola piwan sang kimile PB vanal mangai chungi tentela anni hi champhai tangin inspection convener puvel hroi moya district organizer DMNR DC office baka champhai kanan veng sang VC10 an troi om ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ram chunga siam COVID-19 vaccine in chiungai lova nara thorchi Bharat Biotech siam chu tulbik thilapman turin DCGI chon phalna ape Union Health Minister Mansukh Mandavian Twitter atalan danin he vaccine thar hian COVID-19 dunno konga tha ti chak zual tu turani atia Central Drug Standard Control Organization CDSCO chuan kumsom pare chungam te man atan tulbik thila chuan aphal sakati a hetila hem voin thlengin COVID-19 vaccine rampuma dos vials zani som pathum le noi somre pare chuang pek to ani a nimin lama khan dos noi som pali chuang pek ani Bengaluru tuilian chukum samko chunga khwarel chet na lian ber ani thu Chief Minister Basavaras Bomai chuan soi nimna chanchami te komna Chief Minister Bomai chuan Municipal Corporation Nepal langten khopui chunga ngor takin chom dol nan thokme kati a tui khwa tam taka tuiliam awangin khopui chung hun tam taka tui atling na sa hle a tui tling te pai tur hian pam te man ani a in kalpona kong pui lei electric ban transformer le school building chia te thom that nan cheng vebel che zeruk ro manani thu Chief Minister chuan a soibok ani Chanchinthar serti topnan atang pui tuk ina COVID-19 din hunsia tharbera mi somruk palin hrian kai ti hmu chu ani Chief Minister puzoram thangan kumsang ni som pakua Minister te man tulir thewa in cheng nuai zathum som paruk singthum sangruk zanga somthum pakoman an leiti house shil ramchunga siam COVID-19 vaccine in chiungai lova nara thorchi Bharat Biotech siam chu tulbik thila man turin DCGI chu phalna ape Bengaluru tuilian chukum samko chunga khwarel chenelian berani thu Chief Minister Basavaras Bomai chuan soi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani